Maya payabak po kay kayungan si Claude Tambo para king pangadiking Horacio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pumapagmalasakit ay pami. Aminan mi loring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keko ban manakit kapatawaran ang ponbie. Lalapit kami keko kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang da kalakasakitan ke kami at may kamateno karinda kalataw. Adon ming ini keko ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatchat meke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masawal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo, pintaong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawan sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemic king bansami. Ipanalangin mi lo rin sablang lilingap karimi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo in pamagtagulaling din sarili ro, king pamaglingap karing masakit. E mula paborin miyayawo kaniting sakit. Ipanalangin miloretang miyawo no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, yatang mayang ngaunabye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para ki ikakayap din sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sano, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabis kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo. Magsakdal kami magkanlong keko o kabanal-banalan na hindu nin Diyos. E masana pisawili ing aklis mi keko, king kagulanan mi. Nunebag kusmo kami ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanuana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, hinduning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patuloy Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Luklok tango po. Kaniting kalimang Domingo ni karaniwan na panahon, pakyabe tala po karing kaya katamong panalangin, din pasalamat na rin makatugi. Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. and Mrs. Angelita David, AR Care Pharmacy and Convenience Store, Erwin Dolores Inventor and family, birthday Thanksgiving, kay Omari Dison at Kali Amari Dison. Para king speedy recovery ng Rosalina Rico, successful bar exam Edric Prey Cruz and Brina Ongchoco, for the past healing of Lucrecia and Janet Serrano. Birthday Thanksgiving, Reggie Reyes, Father Romer Tubo. Special intention, Frandy and Aurora Yuson, William and Patricia Velasco, Elis Rosel Di Maunahan. Ang timurin para kaladwak ng purgatorio, lalo-lalo na Domingo Senior, Jose Erlinda, Domingo Jr., Monsignor Felicito, Ezequiel, Miguel Natividad, Raul, Sofia, Pedro,
Reynaldo Fernando Sr., Leoncia, Calixto Sr., Catalin, Perlita Jacinto Jr., Pablito Amparo, Francisco Elizabeth, Elasio Dolores, at Reynaldo Gutierrez II. Tanakad dapat makyabe, kindalita pamuklat. Malayan at talatuki, malayan ang iuuran, malayan ang inaus mo, malayan ang pinili mo, malayan mo o Ginoo,
Mititipon tam nga ni kilagyan ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagong ng Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kay Koan Timur, Maya payabak po kay kongan. maya payabak ko amo. Kaluguran kong kapatad, arapan ning kabanal-banalan a Diyos, tao-tamo mong palpikasala. Adwan tamo kaya, ing linisa no ring labi tamot puso at tuburan na katamong mipahayag kaya bilang ing pakayap tamong Diyos. Si siyentalang yan na rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyagat tangin ning niyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapu ko kang Santa Maria ang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king die alanganga. Amen. Manalangin tamo, o banal a Diyos ning ke kaming tula, pagkatiwala me ing ke kang maya pabalita ning biye karing taong may na, pagkaluban mo keng sikanan, mipahayag kaniti, king dapat daring biye mi. Bustan mong magobrayang kaya bemi at karing pusumi, i Jesus ay anak mo, ban ikengan, mika tetagan kaming sumabing, at syuko keni Gino, itubod mo ko anting kekang talapamalita, ban idake ing masaya mong mensahe ning tula, karing hanggang bisang makiramdam. Iti adwan mi,
king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Nuklok dapat makiramdam king amano na ng Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning propeta, Isayas. Ikit ke ing Ginoo kanitang banwa, ning pangamate ning aring Uzziya. Makaluklok yaking keyang tronong matas. Mitmuya ing mabilog a templo, karing kayabe na. Makatalakad lang makapadurot keya, ring anam amilalablab alelangan. Ngaraking metong at metong, banal, 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 banal ya ing Ginong mayupaya. Mitmuya ing yatu, king keyang ligaya. Mga ugon laring pundasyon na ning templo, uli ning masikandang siwala, at mikatman niyang asok in templo. Kanita sinabi ko, ala na akong kapanayan, makalunos ko, uling makasalanan laring labi ko, at uling manuknangan ko, libutad daring taong mga rinat alabi. Ngeni, ikit kaya karing sarili kong mata, ing ari, ing Ginong mayupaya. Kanita, sinula po yang papunta ka na ako, ing metong karing lelangan. Magdalayang baya a kinwa na king altar, king kapamilatan ning metong asipit. Tigkilan ne ing labi ko king baya at ngana. Tigkilan na noni tiring kaya kang labi. Ala na kang dewa kan ngeni, at mipatawaran na laring kasalanan mo. Kaybat na nito, dimdam ke ing siwala ing ginungana. Nino ing itubod ko, nino ing maging kaya kaming talapagligtas. Nga kung mekibat, ako po itubod ko. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka o Ginoo. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Harapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Harapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o King mabilog kong puso, pasalamatan daka, o Ginoo. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka. Arapan ke ing banal a templo mo, duko ko at purian ing kekang lagyo. Harapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Harapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Pepakilala mo king sablang bage, makapaygit yaing lagyo at kautusan mo. King Aldo minawos ko, mismong sikanan mo, yampig kalub mo kanako.
Ding sablang ari ning mabilog ayato, puryanda ka o Gino. Uling dimdamdoring pangako mo, at karelang idalit ing depat mo, at ing degulan ning lagyo mo. Harapan ing anghel daralito, kapurian keka o Ginoo. Harapan ing anghel daralito, kapurian keka o Liligtas mo ko kapamilatan ning upaya mo, tutuparan mo sablang pangako mo. Ing alang kupas alugod mo o Gino, alang kayangganan. Ing bage pigmulan mo, kaya ka mo namang iganap. Harapan ing anghel daralito, kapurian keka o Ginoo. Harapan ing anghel daralito, kapurian keka o Ginoo. Harapan ing anghel daralito, kapurian keka o Ginoo. Harapan ing anghel daralito, kapurian keka o Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, ngeniburi kong ipaganaka kaya kayo ing maya pabalita, apenaral ko kaya kayo, kaya ko namang tinggap, at ngeni, tatalakaran ng matibe, ning kaya kayong kasalpantayanan. Itiya ing ebanghelyo, ing aral apenaral ko kaya kayo. Iligtas na ko ning ebanghelyo, nung manatili kong sasalpantaya. Nung ali, muling alang kabaldugan ing kekong pamanyal pantaya. Linipat ko kaya kayo ing kanakong tinggap abinang maulaga. Ni Kristo, meteya para king kasalanan tamo, antimo ing mababasa karing kasulatan. King mikutkutyo, at sinubling mebe king katlong aldo, agpangmurin king mababasa king kasulatan. King pepakit ya kang Pedro, kay bat karing 12 apostol. Pepakit ya namang makapamisan karing maygit 500 na alagad. Ang gangeni, mabyela pa ring dakal, at ding mapilan, mete na lo. Pepakit ya kang Santiago, at kay bat karing sablang apostol. King katatawlyan, pepakit ya naman kanako, lipat ning ako, makayaliwa ko pangabayit, nung wari sa mibayit kong oras. Uling ako ing pekamalating dili karing sablang apostol, kuman karapat dapat mayawos sa apostol, uling ligalig ke ing iglesia ning Diyos. Dapat king kapamilatan ning grasya ning Diyos, makanyan kong ngeni, at ing grasya apig kalug na kanako, meya lang bunga. Uling megobra kong maygit pa karing aluwang apostol, ito, ko sariling dapat nunay ing grasya ning Diyos, yaing megobrang kayabe ko. Uli na niti, ibat man kanako o karingaliwa, itiyang panaralmingan. Itiya naman ing paniwalan niyo. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalan tayo po ngayon maya pabalita.
kayo kanako, nga naning Ginoo, at gawan na kayong magliligo karing tao. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Inginu manatili kay kayo, At kay ko antimurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kay ko o Ginoo. Makatalakad ya misa ni Jesus king pangpang ning dagat ning Genesaret at panikwanan da ring tao ing milapit lageya ban makiramdam king amano ning Dios. Ikit nung makasadsad king pampang dingadwang bangka. Sidsad doreti ring manasan ban linisan do ring karelang lambat. Sinakeya i Jesus king metong kareting bangka itangkang Simon. At inawad na kang Simon, king ilawot ning bagya, king pampang. Linuklukya i Jesus king bangka, at tiro no ring dakal ataw. Kaya rin ang nigsalita, nga na kang Simon, ilawot niya pang bagya, ing bangka king malalam, at iyat siya yula ring kekong lambat, bakong makarakap asan. May estro nga nang may kibat Simon, kaya bukas na king miyayat sang lambat, dapat eke may karakap na naman. Makanyan man, nung iti ang utos mo, iyat siya ko ring lambat. Inat siya no ring lambat, at misnala karakal ding arakap dang asan. At halos masira na lamo ring karelang lambat. Inya, sininyalan dala ring kayabera, karing aliwang bangka, ban lumapit at sumawop karela. Linapit la at sekero ring asan karing adwarang bangka. Halos mititsyab la ring bangka king pangakapnura. Inyang ikit ng Simon Pedro iting mepalyari si Nicolodia arapan ng Jesus at nga na dumayo ka kanako Ginoo uling tao kong palpikasala. I Simon at ting kayabena may nga pamulalala, king kerak landing asan akarelang arakap. Makanyan la namang may nga pamulala, Santiago at Juan, ay anak ng Zebedeo at kayabe ng Simon. Nga ng Jesus kang Simon, katatakot, manibat ngeni, maging magliligo ka, karing tao. Ginuyod do ring mamala, ring bangkara, likwan ding sabla-sabla at tinukila kang Jesus. Kapatading mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kay ko o Kristo, makiramdam tapo king humilya. Pasibayo po, mayapayabak kay kongan. Kamusta kayo po? Nung pekapakiramdaman tala po ding kakatamong pamamasa ne po, manibat first reading, second reading, pati na rin po king kakatamong ebanghelyo, papasyag na po keni, itang misteryo, ning pamaglapit na ning Ginoo kakatamo, libutad ning kakatamong karupukan, libutad ning kakatamong Canaan, libutad ning ikatamo, tao-tamong palpikasala. Lawen tayo po halimbawa, i-Propeta Isaías ne po, king kakatamong first reading, aba may nakit siyang vision, ikit ne, ing makamala presensya na nga pong Ginoo, makaluklok yaking trono, at iya king panamdam na,
hasta king kalati, king karap na ning kamala na ning nga pong Ginoo. Uling tatanggapan na kimismong kayang sarili na iya, metong yan namang palpikasala. Sabi napin, makalunos ko Ginoo. Uling metong kong taong ating marinat alabi, at siya ko manukunangan ko libutad, daning taong makasalanan mo naman, daning taong mga rinat mo naman labi. Pero lawen nyo ining istoryang ini, it is actually the call of Isaiah to become a prophet. Inaus ni ning apong Ginoo, ban kanita maging lingkod na, ban kanita maging talapagsalita na ning Diyos. At itang anghel ne po, magdalayang baga at dinikit ne king labi ng Isaías, and he was sort of purified at mipatawaran karingkayang kasalanan. At naning epekto na nita, itang pamaglapit na ni nga pong Ginoo kang propeta Isaías, iya mismo, anyang mayang utang ngayong Diyos, nung ninoy tuburan na, he even volunteered himself. At siyo po kay ni Ginoo, bang kanita magsilbi keka, tuki keka, anting kekang propeta. At nung lawenta mo po, king kekatamong second reading mo rin, iba't kening sulat ng San Pablo, karing tao Korinto. Papasyag na mo naman kening San Pablo, nung nino iya, metong yan namang taong undeserving, yan naman karapat dapat, because he also recognizes his weakness ne po. Wa metong yamong malati ang dili karening apostol. Man karapat dapat maging apostol, pero uli na ning grasya at kalam na ning nga pong Ginoo, o ita tinggap ne megin yang apostol. In fact, nung lawenta mo po, in kayang background, king kayang istorya, he was a sinner precisely because he was a persecutor of Christians. Pero anyang pepakit siya, ing sinabling nebye kaya, ketang kayang conversion, ikita mo itang kayang pamagbayo, inaus niya naman ni nga pong Ginoo, libutad ning kayang Canaan, at megin niyang apostol, at kinalat, o may ngalat king maya pabalita, ni nga pong Ginoo. Ban kanita, ding tao ayag-yag na lang maniwala, king kang Jesus, metong yang Mesiyas. At nung lawan tayo ng puwing kakatamong ebanghelyong heni, well, we have the calling of the first disciples mo naman. Simon Pedro ne po. Metong yamong ordinary fisherman, along with the other disciples. At pati nga pun, halos sigurong magdamag ne po, king karelang pamaglambat, may nasanla, pero halalang arakap, halalang ikwa, basyula, halayang laman ingkarelang bangka. And you can imagine how disappointing that particular experience was. Itang may pagal ka, binye mo yung agyo mo, pero bala mo, imbunga, ala. It is so frustrating ne po. Mapagal na ka, kay ba't ala ka pang apa pala, mumuli kang basyo, at what ang makanyan, you would feel helpless, you would feel hopeless. Pero, lawen yun Jesus, anyang magsalita ya ka rin tao, sinakeya, no ka rin, king meto nga bangka, ating adwang bangka ka rin, pero, he identified that meto nga bangka, itang bangka ng Simon, yang second na. And that is also very symbolic ne po. Sina kay Jesus, ketang bangka ng Simon Pedro. Anti niya namang linuban ing basyo ng bangkang Simon Pedro. Then kahit ang feeling tamo, itang emptiness, potang alata mong maging bunga karing kaya katamong gagawan, we feel empty. At ketang emptiness tamo ita,
itang bangkang basyo nga ita, asisimbolo mo naman king kekatang pangataw, karin nakatamu luluban ning Diyos. Sasakeya, ingapong Ginoo, ang tingupayang mikapnuan niya, itang bangkang nga ita. Itang kekatamong kakulangan, ganapanane ning Diyos. Yapin sabi na kang Pedro, waling ikit na alalang ikwadeni, pero makanyan man, sinabi na, inutos na karela, lumahot ko pa. Go into the deep. Munta ko pa kitang mas malalam. And look at the faith of Peter na po. Balo na naman, metong yang fisherman, eksperto yaking makanya na klaseng obra. Pero Jesus, peniwala ning kayang amano, bistat man balo na, man mo manasan ni Jesus. He's better off as a carpenter, uling anak yang karpintero. Pero tinukiya, king sinabi ng Jesus, Pedro. At mintalapin naman, king malalam, at tinatsyading lambat, lo and behold, laksa-laksalang asan, ding karelang arakap. I can imagine na po, king kekatang munang pamamasa, king istorya ng propeta Isaías, nung ingapong Ginoo makaluklok king treno, king trono at syularing anghel, ne? At pagkantala, kaya ni naman Jesus, linuklok king trono, nung linuklok ya king bangka. At anghel, nung asan lang lulundag dingatsyo. So, akit mo keni na king pamaniwala da kang Jesus at uling pebos ng lumubya Jesus king bieda, itang panamdaman na yala, biglang mikayatin. From emptiness to abundance ne po, overflowing. Po tangatsing presensya na nga pong Ginoo, kapilan man eta magkulangan. It is more than enough. The presence of God in our lives is more than enough. Yapin po nung lawenyo, karatang pamikatago ni istorya, anong nuka rin, halimbawa, dening tao, marakal, danupan la, mapagal na la. Kapamila tamo na naninditak, dimut, namilyari uli na ning presensya na ning ngapong Ginoo. Mi parakal la, merakal la, kinabsilangan. And even, ketang wedding at Cana, may korilyo na laking alak, ditak namo, ne? Nang gewada itang ditak ita, miracle, overflowing with wine. As naking kanyaman, ing may pag-aalak karela, pawuli ng Jesus. And even now, akit tamo itang ala, biglang mika marakal, ne po. So po tang isipan tamo, na nga pong ginupot ang atyabusal tamo. Nano pang kekatamong paintunan? Nano pang kekatamong katakutan? Nga po ang awsa na katamo ng Diyos, bansog mo yung makisan metong king kayang misyon, we should not be afraid. Nga pinsabi na, katatakot, manibat ngeni, nga na maging magliligo ka karing tao. O yan po yung sinabi ng Jesus, kang Pedro, maging magliligo kang tao. At nanong gewada, re Pedro, likwan dangan ing sabla-sabla at tinukila kang Jesus. Because of the belief na with Jesus, alalang sukat pigaganakan. Ang diyang lakwan mo na yung gana. Uling impresensya ng Jesus, sapat na ita. It is more than enough. More than enough. So kalagron kong kapatid, ikatamo po, agkatanda katamo naman na pagdalapan tayo, ing presensya na ni nga pong Ginoo. Ning kay feeling tamo, malati tamo kingarap na ning Diyos. Ala tamong kwenta, undeserving before God. Pero, ing Diyos, paragulan na ka. Papamungan na ka. Itang isipan mong alakang kwenta, alakang akarapat. No, with God, you can do a lot of things. Uling nakapaboren ning Diyos. Basta't etamo manatiling mababo, king kaya katamong panlalawi at kasalpantayanan. Patsing may lalam, ing kaya katamong kapanaligan, king ngapong Ginoo, we can be able to see a lot. Ne po. Yapin, o yan yung challenge mo naman, lumawot tamo, munta tamo king malalam. Uling king malalam, mas
marakal ing kalam aadiskubre tamo ibat kingapong Ginoo. Amen. Sasalpantay ko king Diyos si pangmayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo nga anak ng bugto nga ginutamo. Tayngagli king upayan ng banal Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Ponce Pilato, may pako king krus mete at nikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabiye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miyading mete, at king biye alanganga. Amen. Manalangin ta king Diyos, sing banal ng Ginoo ning metong sikluban, para karing anggang talapamalita ning Ebanghelyo, nga tamong sumabi, Ginoo, gawan mo king kekang talapatutu. Ginoo, gawan mo kay kang talapatutu. Banding sablang may karamdam king maya pabalita, panwalanda iti king kabilugan dang puso. Makapakirake laking kasalpantayanan ay ila mismo tinggapdo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kay kang talapatutu. Banding milakwan king sabla, ban mitagulaling karing-karelang sarili, king pamanuki king Ginoo, mi kasikan nan lalub mi pahayag king mensahe ning Diyos, king nanong panawon, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kay kang talapatutu. Banding siralo ba apostol ngeni, ame gobrang aldot benging alang tagumpe, era sapi sa sawili, nune isundurang sa salbag, ing amano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kay kang talapatutu. Banding labis sa obra at mapagaltang apostol, aring karelang kawan, binalang maragul at masakit lingapan, ilelera ing karelang takot, at manakit lang sapat asaw, karing karelang tawan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kay kang talapatutu. Ban ita mo man, at ding sablatang komunidad, tanggapan daing karelang misyon, aibat king Ginoo, at maging talapamalita na la, king amano at king dapat, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, gawan mo kay kang talapatutu. Ngeni adwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. O ginung kay kaming Diyos, panwanan mo ring hanggang talapamalita ning Ebanghelyo, at agyagan mo ring sablang tao king kekang lugod, kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. Amen. Yata po makasadyang mag-offer, magtilatan po kilibutan. Oh
Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan na sana ng Ginoo itindaon karinggamat mo. King kapuri at kaligaya ng kayan lagyo. King kay katami kasaplala at kimabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, mananasan ang iting tinape at alak abinye mo para pamangan mi ketiking yatu, maging sakramento ning biyeming alang angga. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili ake kayo. At keko antimonin. Yat nayo ring pusuyo. Makayat nano King Ginoo. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Tinatagme ing kekang iglesia at ding apostol. Ilang meging pundasyon at talasawp. King pamanatili ng alang kapupusan. Anting tanda na kiyatiking yatu. Ning alang anggamong kabanalan at antiing mabye ebanghelyo. Bandamdaman daring sablang tao. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe alang tuknang mabye kapuryan keka, at ngaming kakanta. Banal, banal ka o Ginoo, banal na tayong bayan. Ituya'y banal, ituya'y yan, hinggang ligaya. Hosana, Hosana, hinggang katas-katasan. Hosana, Hosana, hinggang katas-katasan. Maniyaing darata, nilagyunan ng Ginoo. Hosana, Hosana, hinggang katas-katasan. Hosana, Hosana, hinggang katas-katasan. Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalong pumi. Pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamilas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka. Piraso ne, at binyene karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yain kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minumko kaniti, iti yung kalis din kanakong daya, ing dayaning bayo at talanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban ket amipatawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, O Ginoo, e kami ang kaganapan. Mga sumli mong menye, ke kami ang pagmasusyan. Anyatang mong maligaya, ke kami ang manenaya. Amen, amen, amen. Iniyangyan ni gaganakan miyoy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraw niya keka iting tinape ning bie at ing kalis ting kaligtasan. Lain ning pasalamatan keka,
Ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuamu, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kamingan ting metong ning Espiritu Santo, ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metuyatu, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang meyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king balmong kaburian, king kekabaning panawon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutuo, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Maustam nga ni king ipa karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Pan king kasawpaning kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan, at niligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan ming kasalpantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan me ampong bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabi sa kapilan man ke kayo. At kay ko ang timurin. Ipakitam niya ni King Mikakametong tamo, King Kapayapan. Kapayapan po, kapayapan.
Kapatad ng Kordero ng Diyos, di ay milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayawos king apo na ng Kordero. Ginoo, ek matampantanggap keka, dapat ikas na yung amano mo, kumayap na ako. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am near. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am strength for all the despairing. Healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I
Si Claude tamo po. Panalangin para king halalan. Itamo nga po. Manalangin tamo, bankindarat nga pambansa, ang pampanlokala halalan, intunay magari, yoing kaburyanin Diyos, ang mamantabe ka rin sa blang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ang panterorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ang pampamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakliman, ang sabwatan, ban makapamirayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ang pamakitid at panlalawi. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ang kapanyiran, ang pangamanano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamang ipanalangin, pakiramdaman mo kami, O Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin konsensya mi yung gawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bading kaya pan, ding kaya kaldan, imang ibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban en dignidad, ining tao, yung palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban di maluka ang pangmayna, ilaring migit miyo ng mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban impamanyesya king kalikasan, aliyam milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban impamisan metong yaing mamiedalan, kindaklat ng kapayapan ang pangkatimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban banalatakot kin Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan dari magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, pastul ning kaladwami, ang talapagligtas ing meto sikluban, ing politika, yung pingkalugmuke kami, meto nga panagkat, ban sumuyo ka rin sabla, ang pondagol king kabanalan. Ang tabayanan mo, ing politika king bansami, anti mo yung pamanantabi mo kay kami. Manano na sanang yung pamanantabi mi king politiko, para karing botante ang pong kandidato. Mamiye parangal king malalagyo mo, at makasaop, ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganggo. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos, ipami, pagkaluban mo king dake, king meto nga tinape, at king meto nga kalis, at gagawan mo king metong kang Kristo. Sopan mo king magdalang kaligtasan at tula, king mabilog ayato. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili ake kayo. At keko antimo. Bendisyonan na kining Diyos sa mayupayang tutu, Iba, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daone, umeko king kapayapan. Salamat king Diyos.